kesengi pratrik ubenai wapra, arja arposo, ke JHADC da Mynjur ko ya kabil pihak Constituency handla de bon ki wa pyrshah. Kawa yo pela wa kini kabil pihak Constituency wa de pedang ni kesengi de per bhako na ketu proposal yang ke delimitation committee kawa de depenman da ke public hearing ha ki wa bon ki tau ha po west wa is Jaintia Hills. Iwa pela cocok wa kini kebil depen wir pertut ko ya ke Jowai Central ke wina ki Constituency kawa ha perdi ke sor Jowai. Lor ipen kela wara bon ya ki pertut wa ya ki Constituency de le sa ke wan ke Constituency theme kawa mi pertut amka nong ba mi mentru Constituency. So ya pai ki yi kita ki pertut Constituency wa theme wa ki chnong ki wa hap ha kini ki Constituency wa per ki wa ha kini ke bil wa da Mynjur ka JHADC.